hei tunain bank enge transaction buai thut hi kan thina keipo chungchu ni a hei ni thum hnuwa aron thaleang ti angkhan message ka kadonga mase ni thum hnuwa po gpay po engma ka ti theilo wangin kan buai lut tukta ni chu ka main branch atanga mundanga ka omda isia kha bank ka main branch a bank ka thokte phone number kha kavadil ta chuanin ka phone an lo fel lutuka voina min en fel saka engwange ti kha khatianga lo thi thut kha a chan chu garantara ten changta chuanin loan te lo pu ka rul that lo te garantara kan channa ten an lo rul lo te khang kha kan lo tok thin kha lo ni a chuanin khatiang ho khamin han check sak veka engma khatiang kha omlova KYC wanga ni hi khan ti ta ni chumo chuanin Tihdan turmin zon pui ro katia an lo fel lutuka an manager khamin biak tira phone in Tihdan turmin shila chuan khatiang boina nei te po kha inom ve mai theya poisa choite nga em enge ti te bank ka han kalanga kalau tilang le je langa hei tuna chuanin manager in min shil dan chuan Aadhaar card le pen card inei chuan pen card ti tinga tia chuanin voters ID khani tamo mase heng ho hi alo ngai tel tak thutin hon le boy thla ka tia ka xerox tel ve kani chumo nakina thil danga te man le thina ngai tho wangin karon shil ve zel don chunya hian Tihdan ka chhodon tamo rural bank ka hian an kal chhawanga khathil ka xerox zo to ta omna venga tanga bank nai ber khamin ko mo khongin atia chuan ka soya Tihdan helai khatla kon kha ni tamo Tihdan kan lut thata ki Mizoram rural bank ti khi lo oma lo omta he feina lo in kok ta he ma kan chhawanga toy te kha chuanin hei Tihdan kan thleng hal mai tamo khanin an thleng tangal ta staff only ti te lo in zaka chuan hei Tihdan lo re da to lo break a hei dar khat le chan ve minute ngain la rilawa then khat punan nga kama se an lut de chen ti sia thil dang kan ti le lo kang Tahian welcome business hours staying zaka Monday to Saturday ainti a chanin hei dar so matanin tlai dar li thleng an dor theya chuan second and fourth Saturdays hi an chol thin ani chuma second le fourth Saturday an chol thin ni chu shat lo ve thei do ne hei ke po ka sha china ma se ka thei gil le china break sia kama khan om chok box sia kan ti tur te point ang lo mai thei ma se hei Tihdan photila ei zo aka pakal le ngalang yan SBI ya hal tamo SBI ya hian an thei ve em ka sha Tihdan khatla kon oma ta chang hian helaman ka theianga hila khan ka chho mai don tamo chuanin hela hian hei ka chian te ho khatla kona ka chian te ho an ni he an ti lang ve lo pange hei an fel lom te mai nia o ka bungrua te rei de ka da china he la han ka uchung boi po chua ka chian nia chu a soi chu ka chian te fel zia ka ron ti lang ani chu hei an fel zia ka ron ti lang hei an thil zor te hi in lo dor ve thewanga hei khatla kon bula han an chu sanga nim butui te chuanin thil rep sang hello bok ta hei Tihdan sanga te hei ang san nge ni kha hei he teng te sang ni chian ya tui la tu ro ti na mo hei zami hei zaman ko chuan hei he ta han ka pi po thua tha la tun nei lo thei lu tu kan lak sak lo ka nge yan kal je langa chuanin hei an la hon lo wangin hei hela hianin
scan hen kan thin thin na tlom lut tuk over exam tingai la ti kha he ho hi he thar thalom siamo tami hi ti hian kan thinga khatla ko na mai hian an om ta chon ki kor heng sa ni ti chani chu pani zanga ki kor te pho ti hian ti tlom theilo tu ka mo shal nem thei he zor tu nu hi nia dar thal langa nei lawa ma se shal nem theilo he KYC form min pe ha ta hian ka fill up anga he tiang poi mo ho nen hian mo chanin ti hian min ti sak don ta ti hian fill up tur kha om ta ti hian ka fill up vek to mo fill up tur a hianin elo kan address kha a details in kan documents mil vek khanin kan tinga chuanin hei heta hian chi sang ti hian kan nominee te tiang te po khan ti ka thalak hi mun khata bel tur ania chuanin ti hian ka main branch kha long tlaya dei om sia mel lang lavin kan pi hian min enge avathon theidan tur ang chi vel te khamo minol poisha thiam thei turin lo soi sakse tihan kapi vathon engtin email top don me mail na kan vathon top pang hemi in ran thelo hemo mani branch a chau hian KYC ya update the wang hianin midang mani khwa mani branch nei na khwa a om lau te tan te a al samjok nan khan hian mani tan branch ram chang bera khan KYC kha an thelu ta chuan chumi chu kenin an mani branch a khan hemi KYC document scan na hi kan vathon me na khan alom top achan chumo kar helut tuka hon na le kan na vel te pamo chu in tan ol samjok nan le ke mani tan po KYC ti kha aran jok the nan khan in ran kal kher hun te kan ha chuan arai ve ke mani tan po ani le mo hemi tun la hianin ni danga ni vak ngai lo an block na sa ni chu kan chian te po kha enge hi an block chin na chan tlang pui hi lon te mi block na chan hi che shang oma ka mi tlang pui ha to na mi ang chi te hi chu KYC ti lo wanga block te po hi a om ta he tyang hi chu KYC in ti chuan a phel mai thek ta ani le chuan chu chan ni lo loan wanga block te po chu om ta loan ru chat la ang chi te mo chu mi ni lo wa tam le a chuan cyber crime lam block hi a tam lu tuk ta game khel na ti ve la me game khel na te la thei chom lo mi Vairam police station la tangin ran blockchain ta va thal lo ve ole midang in lo chang kai pui ve chin sia kan te ti khan in lo chang kai pui le nge kan ringa kan ron soi khan sia thiam lo chuanin comment lama po zo fia zel thei lo me chuanin hei passbook le ration card kha ka xerox te la ma se kha chu lo ngai lawa in account number khan sia chuan ati theya chuanin poisa choi ngai lawa kha kan xerox na man chau kha ni maya office chunga hian xerox nan nei lawa thlanga khwa no oma chuanin kan xerox na man che kha poisa kha angai ta xerox sign nei phei chuan angai don lo ni chumo tikhanin poisa engma ngai lovin ti fel sakta in lo tang kai pui nge ka be se khan ni china kan soi ang khanin poisa engma ngai rawa in documents kha angai chu Aadhaar card kha ama le nung in xerox anga voters ID ma le nung chuan pen card in nei chuan pen card kha ama le nung in xerox book anga chuan in passbook in account number kha kami kha in sianga chuan I passbook kha in omna mun in lo keng lo ani po in chung te mo thala in thon tir anga kata khanin CIF number ti te kami a front page a om ang chi khan khati khan dik taka ti tur khan ta mo chon in nominee te po ni se an ma ni documents ami ang thap khan ti tur khan kati zauta tuna atia changa minute som panga nu vela khanin alo that lo chuan I du le email branch po chui phone le mai don ne te mo thakhup mai kha an fel lutuk atangkai lutuk ani chu katianga tlan kwal wang ngai lo khanin in bank kha transaction te mo enge mo lo boy chuanin in main branch te phone number te in zo tangai nei sa lo ponin va bia nga he
an fel hlom na tuk ni chu chung zong zong chu in ti fel nuwa in han bianga kha in ti fel to mai don ni heta hian thil ka thei ngila kan la le zwa yange hei khatlakon kha ni ta mo elo khatlakon na chang khan hei helai an dor hi karon englo lokang rural bank te state bank te bul loka khanin xerox na omta hei hi meniko lampang kalna ni ta chuanin hei hi bethel te tlang veng kalna khatiang khan ni ta chuan hilam hi chongarot ani ta mo chuanin khata khan hei Tihdan dor hi lo omanga xerox na vel an nei ti po hen tar chuang lawa stationery stand zwara heta hianin hei thil hi an lo xerox thei zel ani chumo heta hian he khachenga chawti chu hei kapi hi pelre ulu toka ta hianin lo xerox thin don na I phalangem xerox thai phalangem